Саламатсыздарбы достор, Кыргызстан валюта каналына кош келиңиздер. Ислам финансылык борбору доллар 83, евро 87, рубль 1 сом 37 тыйын. Оптима банк доллар 83, евро 87, рубль 1 сом 37 тыйын. Дос Кредо банк доллар 84, евро 87, рубль 1 сом 37 тыйын. Евразийский сберегательный банк доллар 83, евро 84, рубль 1 сом 37 тыйын. Халык банк доллар 83, рубль 1 сом 37 тыйын, евро 86. Компаньон банкы доллар 83, евро 86, рубль 1 сом 37 тыйын. Азия банкы доллар 83, евро 86, рубль 1 сом 37 тыйын. Финка банк доллар 83, евро 87, рубль 1 сом 37 тыйын. Каналды колдоп, видеого лайк басып, катталышты унутпаңыздар.